Den, tang di sing urung didatakan sapa-sapa. Coba ingat-ingat, Den. Rohimah, Rabin almarhum Rohim. Wih, si Roma kan jadi randu, Den. Rada prigil kan, Den? Rohimah, Dudu Rohmah. Wih, Pak RT mending rangde sing perigal mah apal. Lah iya si Roma hakim kan? Kesana si Rawati dorong. Tak Rawati ki, Den. Udu Rohmah, Rohimah, PT. Yuk sih lah, parang yuk. Megak-megak baik. Ya, si alasan ngedata, dapet tuh. Yiu teh, parani. Tasik jauh kok. Diwara Rohimah je, Rohmah maning, Pak RT mah. Mesin lah, sering ngomong apa sih orang kerungu? Wih, PRT. Gua gamat. Apa ngendik ini PRT? Sir, menit ada uang jolong gak aja laporin kita. Gagah teh, udah gabah. Lah iya urusan nyolong gak, mau urusan kita. Murah koning polsek kok. Allahu Akbar. Gabah maning. Keluarga mangan tapi kayaknya RT kieu. Nah, urusan KTP boleh kok. Ana uang rokok nih lah kan gue bensin segala. Kang, lu nggak sing adoh merane. Pegal kita ngerungune. Anda ge sire ku sing lu ngemerana mah. Kita mah nanggon uang gebot. Direp gak KTP merini uang rokok nih. Mula teh. Gempo gue jadi KTP. Cangkem sampai besos. Ngomong warga KTP dijaluki rokok karo bensin bingung jaluki bansos. Besos. Udu bansos teh. Beal sekalian diajak ngomong megap-megap baik. Salah baik kita mah. Pak RT ini butek. Arep ngedata si Rohma sambil rukilingan. Yuden, para nih. Gali merini teh. Rumah Rohma kan gampang sih mati ini mah. Assalamualaikum. Pak RT. Presiden. Assalamualaikum. Ai Pak RT, tumben anak apa Pak RT? Aja nyeluk Pak, sino. Nyeluk asam bae, enda lebih akrab konon. Kok udah belum diceluk Pak sih? Ari kono gak ada wisan ta? Masih dong, ada terbaik mau bakalan sing ganti. Gali udah belum diceluk Pak. Biasanya kan kita menyeluki Pak. Iku kan biasa nih, beri pensok sih aja dibiasakan. Biasa nih. Pernah ngadalan pacar pabur dorong teh. Kan jarak kita gak apa kok. Widih, gali siran masih orip kan? Pri presiden, jadi kini rang deh. Jarak kita gak Rohimah, Dudu Rohmah. Prevensi Pak RT gen. Biar pae doang. Sangkane kita nek wis mati tetek. Berak rang dah nih kayaknya ning rabi kita pun. Udah berak game, kita mah harus ngerapetakan anak revisi doang. Weh, orang beres RT gen. Gak balik merane Din. Aja sampai mancing koran. Anu warga mentung RT karo gagang pacul. Waduh, gua laki, rapi ini harus dibagi nih bansos, dia laki ini galak gede, balik. Jarak kita gak apa. Pak RT ini budak.
Priben sih, Den? Wih laki jadi ngomong rangde. Jerek tega apa? Wong rohimah je. Wih. Rohmah. Gadis, Partai ini budak. Oh, seger ya. Ay, si RT kenangan malah ke ya? Tanda tangan surat SKTM ki. Jaluk pengantar nah. Buru-buru di tanda tangan ke RT tanda tangan mau enak beres. Kopi dikit lah. Pak RT, iki nih arep ningumai rohimah apa ningumai tini. Wis lah ngomong apa sih Sirke? Yuk. Wih, Tik, kelap banget ke. Berani, Tik. Berani, paper, ngopi dikit ke. Weh, Santani. Lagi apa sih Ransan? Duduk dikit, duduk. Anak apa kan? Bogo mawon marek ning omah kita nete. Arep njaluk tanda tangan gini ki surat pengantar SKTM. Kelebah PRT-nya anen kini. Santani, ora diwarasi rega, Siti ini mana tak parani. Gati ngomong karo Pak RT mah. Primen sih mau ngarep njaluk pengantar SKTM jeneng tini-tini. Weh, Santani, diajak ngobrol sih pelang ngomong konon. Mbutilah bingung. Kita mau ngomong ngelor RT menjawab ngidul telipang lagi. Kang, Iro, juk rokok sebatangku. Wes semboden lah. Ladeni ngomong gagap kono niku jarep njaluk rokok segiyale dereng-dereng. Woi, anak apa gin? Rame-rame gin. Lagi sebako tak gini. Buru-buru ngenean rokok. Buku sih mau ngobrol gue jelas. Kok kan pacarik krungu re. Ngomong sembako je krungune ning gini mah rokok. Siapa kira-kira sing ora jelas kok? Buat ngeling. Kenen ke Santani. Ngobrol karo RT mah. Teh, anerang deke. Ayu soge maning gin. Gelem ora? Nah, iya ke, manjing ke. Coba nomor HP nih kok. Weh bener umpat lambung wong kono rek. Langsung nyambung ku telang. Das. Lah udah konon rek, kita mau nakon iki arep nulungi. Teh, ari arep nulungi mah kudu sing rate. Ajarang de besin tulungi. Kayaknya spesialis rang di RT gin. Si Santani ku takon kita kok. Ngurus SKTM tertangan ditatanganin kono hari bisa kono kalian. Oh konon terek. Gali sirane orang ngomong sing mau Santani. Lah dudu sing mau gawe ngomong ta Pak RT. Berhubung ning kini budak ning kuno gagap, laju kita ning kon ngomong karo bibini sing ning parak pom bensin kan tadi. Asin! Kan madep ning kita ndak kan San. Oh konon terek. Gali sing mau sirama Santani orang ngomong nih kita. Wawur amat ngomong ya, Pak. Ayan. Endak kan orang ngomong sing mau sirama Santani. Bari mantek, bari ngegeblak ning kita. Anda kan orang ngomong sing mau sirama Santani. Oh, konon tarik. Endak kan orang ngomong sing mau sirama Santani. Nah, Wes keren kan. oh kita urusan. Iya. Ngopi dulu, Bro. Baik ngopi. Ngopi bae baru mau masuk Pak. Ada mancing angin. Terus